početak ću da vam pročitam nešto što je pre 100 godina napisano na današnji dan. Građanima Rusije, privremena vlada je zbačena. Državna vlast je prešla u ruke organa Petrogradskog sovjeta, radničkih i vojničkih deputata, Vojno-revolucionarnog komiteta, koji stoji na čelu proletarijata i garnizona Petrograda. Stvar za koju se borio narod, neodložno predlaganje demokratskog mira, ukidanje spahijske svojine na zemlju, radnička kontrola nad proizvodnjom, stvaranje sovjetske vlade. Ta stvar je obezbeđena. Živela revolucija radnika, vojnika i seljaka. U potpisu Vojno-revolucionarni komitet pri Petrogradskom sovjetu radničkih i vojničkih deputata 25. oktobra 1917. 10 časova ujutru. Eto, čuli ste proglas, dakle, Vojno-revolucionarnog komiteta pri Petrogradskom sovjetu, koji je izdat pre tačno 100 godina. Oktobarska revolucija nosi takvo ime zato što su narečeni događaji bili između 25. i 26. oktobra po julijanskom kalendaru. Brod koji ste malo pre videli na fotografiji i ovaj koji sada vidimo na ovom plakatu zvao se Aurora i dosta je simbolično da je nosio to ime jer dugo se govorilo da je to bio početak nove epohe u razvoju čovečanstva i civilizacije. Mi smo večeras došli na neki način da diskutujemo o tom događaju i samim tim da ga obeležimo. Zato što je Oktobarska revolucija nesumnjivo i posle svega, dakle, pre otprilike četvrt veka, delovalo je da, eto, možda 2017. godine neće imati nikoga da o ovim događajima govori ili da se njih seća. Međutim, vidimo da se mnoge stvari ponovo aktualizuju, koje su bile aktualne i pre 100 godina. Sa druge strane, potpuno je nesumnjivo da su događaji koji su, dakle, čiji je jedna od najviših tačaka bila upravo ovaj čin, dakle, od pre tačno 100 godina, to rano ujutru 26. oktobra, vidimo da su ti događaji pokrenuli čitav lanac drugih događaja i procesa, naravno prvenstveno u samoj Rusiji, na čijoj teritoriji se ovo dogodilo, ali i može se naravno reći u čitavom svetu, jer je taj šokantni udarni talas zaista prodrmao čitavu planetu pre 100 godina i stvorio jednu potpuno drugačiju dinamiku i odnos snaga među klasnim i političkim snagama. Kao što ste i pretpostavili, videli ste na plakatu, naš večerašnji gost zove se Vladimir Marković, on nam dolazi iz Beograda, po formalnom obrazovanju je sociolog, ali možemo ga smatrati dovoljnim stručnjakom da ga pozovemo da priča večeras na ovu temu. Dobrodošao, Vladimire, hvala ti što si prihvatio učešće večeras, pa da li bi ti možda mogao da nam kažeš nešto iz svoje perspektive, kako su događaji koji su bili vezani za Oktobarsku revoluciju zapravo uslovili sve ono što se, zapravo kakav je efekt tih događaja bio prvenstveno na Evropu i svet? Hvala na pozivu, hvala što ste me ovdje doveli. Ja bih pre svega da se osvrnem na značaj ovog današnjeg dana. Danas je, dakle, 100-godišnjica i to je jedan nesumnjivo krupan povod da se sastanemo i da razgovaramo o Oktobarskoj revoluciji. Upravo 100-godišnjica čega? Zapravo 100-godišnjica jednog relativno malog događaja koji nije u celom procesu revolucije bio presudan drugačije nego političko-simbolički. Šta je bilo zapravo tog po julijanskom kalendaru ta noć na 25.
oktobar, odnosno po gregorijanskom kalendaru ta noć na 7. novembar. To je u stvari bio jedan oružani ustanak kojem je rukovodila bolševička partija u situaciji kada je jedna revolucionarna Rusija, znači u njoj je još u februaru mesecu, odnosno martu po novom kalendaru, izbila, došlo je do revolucionarnog prevrata, došlo je do uspostavljanja novog režima, međutim taj režim je bio labav, dakle, razni događaji su tekli sve do novembra meseca, kada je najzad sazrela situacija da se vlast konsoliduje i to na određen način kao prvi put u istoriji kao vlast radničke klase. Dakle, to je ono što jeste novost koju donosi oktobarska revolucija u odnosu na neke ranije pokušaje kao što je Pariska komuna. Oktobarska revolucija daje novi kvalitet zato što uspeva da uspostavi određeni revolucionarni režim na stabilnijim osnovama i na daleko većem prostranstvu i da to sve ostavi dovoljno jak uticaj na život čitavog čovečanstva. Dakle, današnji događaj je zapravo samo jedan izvršni čin dizanja revolucionarnog ustanka, nešto što je pripremano nekoliko meseci pre toga, nešto o čemu su se vodile debate i unutar same Ruske socijaldemokratske partije bolševika i imalo je čak i žučnih diskusija oko toga, bilo je predmet mnogih sporenja sa drugim političkim snagama u zemlji u tom momentu, dakle, bilo je i stavljanje van zakona, bilo je situacija gde su se bolševičke vođe krile, da ne bi bile uhapšene. Bilo je ubijanja. Naravno, bilo je u julu mesecu je bilo i ozbiljnih pokolja, tako da situacija je bila nestabilna u Rusiji, ali ono što je na određen, mislim, naravno i posle samog čina oktobarske revolucije je nastavila da bude nestabilna, ali tendencija je bila stabilizacija jednog potpuno drugačijeg režima, potpuno drugačijeg sistema, zbog toga što ono što je bilo uspostavljeno u februarskoj revoluciji je bila jedna konstitucionalno liberalna politička situacija u kojoj je zapravo i dalje vlast bila u rukama buržoazije, pre svega de facto, a u određenim, mislim, sa tendencijom da to bude i de jure. Jeste da je carizam pao, da je bankrotirao porazom u praktičnim porazom u Prvom svetskom ratu, da je car Nikolaj II morao da abdicira, da su potom i njegovi rođaci koji su trebali da preuzmu taj presto takođe abdicirali, da kapitalizam je definitivno poražen još u proleće te iste godine, ali sada je najzad došao moment da se u Rusiji desi nešto zaista veliko, a to je da se radi na izgradnji potpuno drugačijeg društva i, mogu reći, potpuno drugačije civilizacije u odnosu na onu koja je bila poznata ljudima 19. veka. To sa civilizacijama sačuvat ćemo za nešto kasnije, ali je jako bitno da prvo rasvetlimo okolnosti pod kojima se ove stvari dešavaju. Zašto je zapravo ta revolucija istorijski gledano bila na neki način neminovna? Dakle, govorimo a opet to može da deluje kao paradoks, s obzirom na to da znamo da su, recimo, sami Marks i Engels, a na to se kasnije u analizama često pozivala, tako da kažem, suprotna strana, su predviđali da će revolucije da izbiju prvo u zemljama razvijenijeg kapitalizma, a da u Rusiji smo imali jedno
čudno stanje. Dakle, Rusija je bila jedna ogromna imperija koja je bila zaista previše zamršena u sopstvene kontradikcije koje nikako nije uspevala da razreši. Moramo imati na umu da je faktički srednji vek završen u Rusiji tek 1865. godine sa ukidanjem kmetstva. Da je prvi pokušaj, da kažemo, revolucije, odnosno događaji iz 1905. godine koji su izazvali jednu strahovitu represiju i reakciju, je dosta dugo i od strane, recimo, Lenjina posmatrano kao izgubljena šansa njihove generacije i na samom početku Prvog svetskog rata stvari su delovale prilično sumano. Čak nekoliko meseci pre Oktobarske revolucije Lenjin je pisao o tome da je za njegovu generaciju stvar propala, da su oni svoju šansu izgubili 1905. I da ko zna kad će da se ponovo ukaže šansa i tako dalje. I tu govorimo o Lenjinu, čoveku koji je prvi posle toga rekao da sad je vreme, sad idemo u borbu za socijalizam. Zašto pravimo ovoliki uvod? Dakle, imamo jednu situaciju da postoji jedna užasno zastarela i potpuno trula imperija koja ima mnogo nerazrešenih međuetničkih i drugih pitanja, društvenih, i koja je na sve to reagovala tako što je neprestano pokušavala da zaustavi vreme i zadrži to carsko samodržavlje kao oblik vladavine. Na kraju je to rezultiralo jednim potpunim raspadom svega toga i metežom koji je, dakle, neposredno prethodio događaj 1917. godine, da imamo situaciju da se vojska praktično raspala, da imamo milione već mrtvih, na ruskoj strani je bilo oko 2 miliona mrtvih u Prvom svetskom ratu i da je narodu, najširim masama, jednostavno bilo dosta rata. Osnovna parola je bilo zaustavljanje rata i to je upravo razlog zašto su boljševici kao, može se reći, najmanja organizacija iz tog vremena, a pomenut ćemo još koje su organizacije bile, tako brzo isplivali na površinu i tako brzo zadobili poverenje masa koje su onda dalje predvodili. Dakle, imamo situaciju da se proletarska revolucija podiže u zemlji u kojoj industrijski proletarijat predstavlja otprilike 3% stanovništva. Međutim, upravo je stvar u tim kontradikcijama koje su sa ratom izbile na površinu, jer najrevolucionarnija mase u ovom trenutku jesu bile vojne mase, zapravo vojnici, nezadovoljni koji su zbog besmislenog izginuća, kome su neprestano bili izloženi jedne, gde se taj krutost tog carističkog sistema najbolje očitovala na frontu, gde ovi neprestano gnižu među pacovima, u onom blatištu i vodi, a njihovi oficiri ih čak i ne viđaju. Tako je bilo njihovo ustrojstvo. Obično ovi oficiri nisu imali šta uopšte ni da gledaju, ni da pričaju sa običnim vojnicima. Tako da je zapravo udarna pesnica proletarske revolucije u tim prvim inicijalnim događajima zapravo su bile vojničke mase. Mase kojima je bilo dosta rata i koje su bile na neki način uglavnom seljačkog porekla. Isto to. I onda imamo taj paradoks da tu odpočinje Oktobarska revolucija, užasno veliki broj ljudi danas nema pojma da su za njom, da je ona zapravo bila jedina uspešna, ali da nije bila jedina, jer je svojevremeno bila proglašena i Sovjetska republika Nemačka, koja je trajala oko 3 dana, i Mađarska takođe, 1919. godine. Međutim, te revolucije su poražene i ostao je tada novoformirani Sovjetski savez kao jedina uspešna, kako da kažem, uspešna revolucija iz tog vremena. A hajde da vidimo koji nam još delići ovog mozaika da bismo stvorili sliku o tome, jer danas kada se u današnjoj literaturi čita, ispada da je ta Oktobarska revolucija bila jedan izolovan incident, jer je nekim ljudima palo na pamet da bi možda
možda mogli da sruše tog cara koji, eto, bio dobar bačuška car, vernik, pravoslavan i sve to, a ovi zli komunisti kojima su Nemci omogućili voz da dođu, su došli, srušili i tako dalje. Dakle, reč je o tome da je ta monarhija bila, da je ta carevina bila potpuno trula već, da je samo bilo pitanje ko će da povede proces. Jer ona se praktično, to se pokazalo, još u februaru ona se urušila samo od sebe, bio je potreban najmanji udarac sa strane da bi se ta već potpuno trula građevina srušila. Kada je Nikolaj abdicirao, niko nije bio spreman da preuzme tu vlast. Jednostavno je postojala jedna situacija polu bezvlašća u svemu tome. A zemlja još nije okončala rat i naravno problemi se nagomilavaju i dolazi do one tačke gde je pucanje jedina moguća stvar. Ne mislim naravno na pucanje iz pušaka, nego na pucanje po štabovima celog tog sistema koji se držao onako na tankim koncima. Hajde vidimo ko nam tu još nedostaje, ko su bili akteri, osim bolševika i rojalista, ko je sve tu još bio i šta su oni htjeli. Dobro, ta istorija Ruske revolucije je naravno jedna stara istorija, ona seže do sredine 19. veka, odnosno ovo što si malo prepomenuo, ukidanje kmetstva u Rusiji je došlo toliko kasno i nosilo je sa sobom dodatne protivrečnosti. Među te protivrečnosti je bila i obaveza tih novooslobođenih seljaka da svojim pređašnjim gospodarima plaćaju zaista visoki iznose za zemlju koju treba da dobiju u svoje ruke i to je naravno agrarno pitanje predstavljalo jedan od ključnih problema koji je na određen način eskalirao i u samoj Oktobarskoj revoluciji. Zašto? Zato što Februarska revolucija, dolazak na vlast tih nestabilnih koalicija koje su činile sledeće stranke. Dakle, takozvani socijalisti revolucionari ili ti eseri kao stranka koja je imala neke tradicije koje je vukla od organizacije Narodna volja još od 80. godina 19. veka, ali koja se u međuvremenu pretvorila u de facto partiju srednjih i relativno krupnih seljaka zemljoposednika. Zatim imamo u okviru same Ruske socijaldemokratske partije, pošto je došlo do rascepa 1903. godine, imamo de facto desno krilo, a to su menševici. Zatim imamo u okviru ovih buržoaskih ruskih partija imamo konstitucionalne demokrate koji su bili bliži konzervativnom usmerenju i naravno imamo Savez ruskog naroda ili takozvane crne stotine kao one krajnje reakcionarne proterorističke snage. Dakle, to su neki politički akteri tada, ali oni koji zaista predstavljaju osobinu svih dešavanja, to su eseri. To su eseri, delimično ovi konstitucionalni demokrati, ili kadeti, takozvani, jedan od bitnih ličnosti koja je u tom trenutku isplivala jeste Kerenski, koji postaje ministar ili predsednik u više koalicijnih vlada koje su se smenjivale u tih nekoliko meseci koliko oni pokušavaju da formiraju neku politički stabilnu osnovu. Ali ono što bih dodatno hteo da naglasim jeste ta ideja otkud sad proletarska, odnosno socijalistička revolucija u Rusiji, a ne u nekoj razvijenijoj kapitalističkoj zemlji koja ima radničku klasu sa dužom tradicijom, koja ima
političke partije vezane za radničku klasu sa dužim stažom angažovanja, pa to je nešto što je bio predmet rasprave još Marksa i Engelsa i njihovih kolega tokom poslednjih decenija 19. veka. Dakle, još u svojim poslednjim prepiskama je Marks računao da u Rusiji može nešto da se desi. Kasnije je i Engels sa svojim kasnijim godinama i Engels je imao vrlo živu prepisku sa socijaldemokratama u Rusiji, sa i drugim što ilegalnim, što legalnim marksistima u Rusiji. Dakle, oni su imali određene nade i ovo što si ti malo prije rekao jeste. Jedna od nada je bila, ok, možda, pošto je Rusija u tom lancu kapitalističkih zemalja tako slaba karika, možda tu zaista i bude šanse s obzirom na rastujući socijalistički pokret da se nešto uradi, ali očekivano je bilo da to bude samo inicijalna kapisla za razbuktavanje revolucije po Evropi, u zapadnoj Evropi. To je nešto zapravo na što su i sami bolševici računali u tom periodu, dakle, ne samo pred Oktobarsku revoluciju, nego i u godinama nakon nje, dakle sve do praktično 1923. postojala su visoka očekivanja, dakle 1919. godine je osnovana Treća internacionala sa zvaničnim jezicima ruskim i nemačkim. Ideja je bila da će ipak u Nemačkoj da dođe do pobedonosne revolucije i da će nemački proletarijat kao najveći u Evropi uspeti da zapravo načini onaj ključni korak i započne širenje revolucije na zapad. Sad, drugi su razlozi zašto do toga nije došlo, ali da se mi sad vratimo na Rusiju, dakle da, politički akteri koji su tokom leta i jeseni 1917. godine pokušavali da ostvare neku vrstu hegemonije, su se brzo smenjivali, na kraju su u tom, tako reći, više sprintu nego maratonu bolševici ispali najbrži, iako su počeli sa relativnim, počeli su sa izvesnim hendikepom, bili su relativno malobrojni, nisu delovali kao snaga koja će uspeti da ostvari taj utjecaj. Međutim, šta je bilo jedna od njihovih najvećih prednosti? Bili su spremni na vrlo principijelan politički rad, da se okrenu interesima koje su mase jasno izražavale. S druge strane, bili su dovoljno teorijski potkovani da nastoje da svoje akcije uvek izvedu u skladu sa načelima nečega što je marksistička revolucija. Dobro, možemo li da kažemo da jednom rečju su bili disciplinovaniji prosto, jer to je zapravo bila i suština podele na menševike i bolševike, zapravo odnos prema organizaciji? Inicijalno da, ali to je svakako nešto što je tokom onog perioda koji je prethodio revoluciji 1905. i naročito onog perioda reakcije nakon toga, to jeste bilo bitno kad je u pitanju formiranje bolševičke partije. Međutim, ono što je bitno tokom, ovo je druga situacija, traje Prvi svjetski rat, postoje mnoge žrtve na frontu, postoji veliko nezadovoljstvo, naročito seljaka, i postoji ideja da
budući da je Rusija članica Antante u tom trenutku, da treba ostati u tom ratu da bi se našlo na strani sila pobednica sa očekivanim reparacijama. To je jedna politički kalkulantska ideja koju su manje više sve one malo pre pobrojane partije imale u vidu, dok su praktično boljševici tu bili među retkim političkim snagama u Rusiji koji su zastupali vrlo jasnu poziciju takozvanog revolucionarnog defetizma, odnosno jasnog saznanja da u ratu više nema šta da se traži, da ima previše žrtava, da su ciljevi prilično nejasni i neodgovarajući, da je ostalo nešto što je bilo jasno svim akterima tog rata u rovovima, da se to pretvorilo u jednu veliku klanicu. Jer činjenica, Prvi svjetski rat jeste predstavljao do tada jedan ratni sukob bez presedana koji je uticao na vojnu doktrinu, tako da su se pojavili novi pojmovi, kao što je recimo pojam rat materijala, u smislu gomilanja resursa i njihovog uništavanja na frontu u tom ratnom sukobu sa idejom ko ima više resursa ostaće na kraju, ali uništavanje je već postalo deo ratne doktrine. To ne samo uništavanje ratne opreme i naoružanja, već i žive sile, a to je nešto što je postalo logika, mislim, to je i na zapadnom frontu bilo prilično jasno, znači to posle bitke kod Some, da je logika izdržati bez obzira na žrtve, jer pozicijni rat to zahteva. A u ovom slučaju zaista jedna zemlja koja je bila u krizi već nakon Rusko-japanskog rata, znači Ruska imperija ovakvu vrstu ratovanja nije mogla sebi da dozvoli i nije nelogično što je došlo do političkog sloma. U tom slučaju je boljševička partija bila ona koja je ponudila narodu mir i pošto je većinu tog naroda činilo seljaštvo, ponudila je onu drugu stvar koja je bila vrlo bitna, a to je zemlja. Sad tu, dozvoli, dakle, mi imamo tu neke povezane događaje koje se provlače kroz čitavu 1917. godinu. Dakle, februarska revolucija je bila takozvana demokratska revolucija, odnosno ona je izazvala pad carizma u prvom redu, ali nije imala namere da suštinski menja, odnosno njihova ideja je bila da stvaraju buržovsku republiku, liberalnu demokratiju, kao neku vrstu prve sledeće faze posle jednog carističkog samodržavlja, sa idejom da se onda odatle, posle izvesnih procesa, dalje pređe socijalizam. Međutim, i boljševici su učestvovali u svemu tome u februaru 1917. godine, podržavajući sve to. Međutim, po povratku Lenina, gde je on istakao svoje čuvene aprilske teze, koje, eto, mogu da se sažmu u ta 4, da kažem, načela. Prvi si pomenuo, to je mir narodima, fabrike radnicima, zemlje seljacima i vlast Sovjetima. I to je u prvom trenutku izazvalo jednu zbunjenost među samim boljševicima, koji su još uvijek bili zagovornici demokratske revolucije, da se sada treba, dakle, u okviru buržovske republike boriti dalje za socijalizam, razvoj proizvodnih snaga, proletarijata kao političkog subjekta itd. Gde je tu Lenin video u aprilu ono što drugi nisu? Prvo su, dakle, govorili da je to čist avanturizam, a onda se na kraju oktobru ispostavilo zapravo da je to bio put ka konsolidaciji tog procesa. Sad, ono što jeste naše pitanje od koga smo zapravo pošli od početka, a tek smo sada stekli uslove da počnemo da odgovaramo na njega, to je
Šta je suštinski zapravo Oktobarska revolucija promenila u toj i takvoj Rusiji o kojoj smo sada pričali? Pa, da se vratimo korak nazad, opet na februarsku revoluciju, pošto je tu bilo različitih snaga, one su zaista proklamovale da će ta demokratska republika, kako je postala Rusija u tom trenutku, da zastupa i te šire interese i da će tu zapravo vladavina kapitalista i vladavina zemljoposednika biti na određen način ograničena i da će zapravo radni slojevi dobiti mnogo šire mogućnosti, odnosno bit će mnogo manje plaćeni i imaće čak i neke poluge vlasti u svojim rukama. Dakle, situacija je tu bila dosta nestabilna i tu se još uvek računalo na podršku naroda, na podršku iz baze i još uvek su bile vrlo aktualne i te prilično zapaljive i do određenog stupnja i, kako kažem, do određenog stupnja čak i uverljive parole. A ideja je bila da veliki deo tih političkih snaga za sebe vežu tu široku bazu. Međutim, u celoj toj situaciji su boljševici bili najiskreniji i samim tim su tokom vremena od relativno slabog partnera u celoj igri, jer Sovjeti kao jedan specifičan oblik vlasti širokih masa kao mesta gde mogu da se sastaju ljudi iz baze i odlučuju o svojoj sudbini. Sovjeti, koji su takođe bili politizovani na određen način, su mahom bili pod većim uticajem drugih stranaka. Dakle, tu su više bili eseri prisutni, više su bili prisutni čak i menševici nego boljševici. Međutim, za tih nekoliko meseci stvari počinju da se menjaju. Boljševici postaju snažniji zahvaljujući njihovoj principijelnosti i spremnosti da se čak žrtvuju u određenim situacijama, kao što su bili oni julski nemiri, i da se na kraju da pruže najuverljiviju ponudu seljaštvu, a to je da će taj problem koji je postojao još od početka februarske revolucije, dakle, rešavanje agrarnog pitanja da se stavi na dnevni red, što se zaista i desilo par dana posle konačnog čina Oktobarske revolucije. Dakle, dobili smo dekret o miru i dekret o zemlji kao dva bitna dokumenta i dva bitna politička čina revolucionarne vlasti. Odmah nakon Oktobarske revolucije. I prosto kasnija dešavanja tokom građanskog rata u Rusiji, sve do 1921. godine, su pokazala da je takva delatnost boljševičke partije zaista bila najuverljivija, jer je uspela da veže najveći deo stanovništva za interese te stranke i obrnuto, dakle, ono što je bio politička platforma te stranke je najviše odgovarala društvenim interesima najvećeg dela stanovništva, tako da je na kraju sovjetski režim na čelu sa boljševicima uspeo da se utvrdi u Rusiji i ne samo u Rusiji, nego i u
drugim zemljama koje su pripadale carstvu, a takođe i da predstavi jednu značajnu privlačnu snagu sa prelivanjem tog revolucionog talasa, kao što smo čuli, u Mađarsku, u jednoj manjoj meri i u Austriji, u nekoj većoj meri u Nemačkoj, gde su čak postojale dve sovjetske tvorevine, jedna na severu koja je bila manjeg, kraćeg trajanja i Bavarska sovjetska republika koja je nešto duže potrajala, ali ono što su neposredne posledice svega toga jeste značajan talas revolucionarnog pokreta svuda u svetu. I ono čime bismo mogli da načnemo sledeću temu, to je nešto što obeležava međuratno razdoblje ne samo u evropskim okvirima, nego i šire. Dakle, u svetskim okvirima je postojanje revolucionarne tendencije obeležilo međuratno razdoblje, a vidjet ćemo da će i naročito u drugom svetskom ratu i nakon njega to doći čak na jedan viši nivo i ostvariti jedan potpuno novi civilizacijski domet u čitavom svetu. Drugi put pominjemo civilizacijski domete, treći put ćemo ga pomenuti kad budem još objašnjavao šta to u stvari zapravo znači. Sad još ja da dodam neke konkretne, kako da kažem, evo na planu neke politike, možemo reći da je Finska zapravo stekla nezavisnost posle Oktobarske revolucije, Mongolija, pa i Tuva, koju niko osim Sovjetskog saveza nije ni priznavao nezavisnost, tako da se Tuva 1943. godine onda i priključila Sovjetskom savezu, jer ih niko drugi nije ni priznavao, zapravo nisu ni mogli da budu subjekt međunarodnog javnog prava, jer su ih upravo tumačili kao, eto, još jednu boljševičku tvorevinu. Zatim možemo govoriti o velikoj, dakle, o promeni položaja žene u društvu, prvenstveno u tom društvu na kome se prostirala Ruska imperija, a na koje je posle postojao Sovjetski savez, ali i šire od toga, kao i naravno položaj seljaštva i radništva. To su, da kažem, taksativno navedene neke stvari koje su bile direktna posledica događaja koje danas nazivamo Oktobarskom revolucijom, koja je, dakle, kao što vidimo, bila samo jedna epizoda u tom procesu, koji su postojale neke epizode i pre nje i posle nje, ali ona je imala taj prosto jedan moment odlučnosti u svemu, dakle, da su se zamenio se odnos snaga, vlast je prešla na stranu najširih narodnih masa, odnosno radničkih i seljačkih masa. Ajde sad da vidim, izvini, jesi nešto hteo još da kažeš? Ne, hteo sam samo ove tvoje poslednje reči da ilustrujem jednim kratkim pasusom koji je 20. godina zabeležio Miroslav Krleža, koji baš ukazuje na to šta se desilo. On kaže: bezimeni milijuni robova i patnika, od evropskog civiliziranog radnika, čije se robovanje zove prodavanje radne snage, pa do kolonijalnog crnca koji robuje i danas još bez te dekorativne formalnosti, ti milijuni prostog i neukog svijeta osjetili su nagonom izbijene i upregnute životinje da se trgla jedna ruka da razbije hiljadugodišnji jaram i od crnačkih kolonija na Kongu do Arkove tvornice likera u Vlaškoj ulici ustalasao se šapat pun mesijanskog ufanja i nade. Prosto, taj istorijski događaj je odjeknuo da je moguće da oni koji su bili dole, koji su bili poniženi, koji su bili potlačeni, koji su živeli ispod nekog kulturnog minimuma, da mogu da uzmu kontrolu nad svojim životom u svoje ruke,
da mogu da preuzmu čak i neke pologe vlasti, da mogu da se izbore za svoju bolju sadašnjost i još bolju budućnost. Ili što kaže pesma, ko beše ništa, sad je sve. Prosto to jeste program Međunarodnog radničkog pokreta još od perioda njegovog formiranja pa do uspostavljanja prve internacionale, potom i druge internacionale gde imamo već mrežu socijaldemokratskih partija i najzad do formiranja prve socijalističke zemlje u svetu. Ali to je jedan dugotrajan proces koji je Oktobarskom revolucijom dobio svoje utelovljenje u formiranju jednog potpuno novog oblika državne vlasti i organizacije društva, organizacije privrede, nešto što je predstavljalo značajnu novost. I naravno nije sve moglo da se radi po knjizi, da se prati ono što je teorijski program, već prilagođavanje nekim specifičnostima života je moralo da bude na snazi, ali je eksperimentisanje sa nečim novim takođe davalo i nove uvide koji su mogli da imaju opšti značaj, znači i na teorijskom i na praktičnom polju. Sad možemo da se vratimo nečemu što bi na kraju, ipak u toku razgovora se tako ispostavilo, moglo da bude kao ključna stvar u ocenjivanju svega ovoga o čemu mi pričamo, a to su ta civilizacijska dostignuća. Jer, evo, mi smo sve vreme govorili o tome koliko je zapravo taj događaj bio veliki i značajan u svom vremenu i nakon toga, i da je ostavio zaista velike uticaje na razne sfere života. Međutim, danas, 2017. godine, kada se okrenemo nazad, možemo da vidimo da se zapravo mnoge stvari koje su prouzrokovale izbijanje Oktobarske revolucije, da i danas postoje i da se i danas, kao što ja to možemo da se poslužimo tim krleženim citatom od malo pre, da kažemo da uskoro, eto, i bez tog, kako je rekao, protokolarne formalnosti, ponovo postanemo, eto, da ne zvučimo rasistički, ali tu je jasno, mislim, ipak i kontekst u vremena kao crnci iz Konga ili tako nešto. Zapravo da vidimo da se svaki dan na svakom koraku, i to se ne odnosi samo na takozvane zemlje u tranziciji, koje su se svojevremeno pozivale na dostignuće Oktobarske revolucije, nego i na ove druge, dakle, uskraćuju prava najširih slojeva stanovništva, u koje spada i industrijski proletarijat, ali i mnoge druge podklase na tom spektru, da se zapravo tome što spada u najšire slojeve stanovništva svakodnevno pogoršava položaj. Gde je sve to? Evo, nešto što bih prethodno rekao jeste da je Oktobarska revolucija bila prilično ambiciozna u svom programu. Znači, ona je za cilj imala da obori buržoasku civilizaciju i da na njeno mesto uspostavi prvo neku vrstu proletarske civilizacije, znači sa vlašću radničke klase koja će u onom procesu koji se teorijski naziva diktatura proletarijata dovesti postepeno do ukidanja klasa i onda stvaranja jedne opšte ljudske civilizacije na temeljima kakve su oprezno zamišljali Marks i Engels, a pre njih manje oprezno različiti socijalisti u protestu. Međutim, ono do čega je došlo, usudio bih se kažem da je taj program bio dosta ambiciozan i da zaista, nažalost, nije došlo do uspostavljanja onoga što je bilo planirano, nije uspela da se uspostavi zaista proletarska civilizacija, ali je uspostavljeno je nešto što nije tako loše, a to je nešto što bih ja nazvao
narodna civilizacija i to kako u socijalističkim zemljama, znači posle Sovjetskog saveza i drugim zemljama u kojima su se slične revolucije dogodile, tako i u kapitalističkim zemljama, pa i u zemljama takozvanog trećeg sveta. Dakle, mi, naročito posle Drugog svjetskog rata, u procesu dekolonizacije i u procesima stvaranja onoga što se nazivalo države socijalnog staranja, welfare states, znači imamo inkorporiranje određenih elemenata koje su praktično bile tekovine Oktobarske revolucije i onoga što je ostvareno u Rusiji nakon nje, tako da je zapravo čitava svetska civilizacija u jednom trenutku, a to je bilo nakon Drugog svjetskog rata, postala mnogo demokratičnija nego što je bila ikada pre toga u istoriji i postala više okrenuta realnim potrebama najširih slojeva stanovništva. Dakle, ne, nažalost, onako kako je bilo zamišljeno po programu ove revolucije, kad čitamo Lenjinove spise iz tog vremena, to je bilo mnogo razređenije nego što je kasnije stvarnost uspela da ostvari, ali ono što je zaista u svetskim razmerama ostvareno jeste bio jedan značajan civilizacijski napredak sa elementima demokratičnosti i elemenata zadovoljavanja potreba koji bi se mogli nazvati ostvarivanjem određene vrste narodne civilizacije na planetarnom nivou. Ono pak sa čim se sada suočavamo, zapravo u poslednjih 30 godina, jeste prilično oštra i prilično nemilosrdna borba protiv te civilizacije. Dakle, mi se još uvek živimo u periodu i osjećamo ga na svojoj koži anticivilizacijskog delovanja posredničkih klasa, pre svih, i njihovih agenata ili aktera na političkom planu, koji proizvode ono što se nekad naziva neoliberalni talas ili neoliberalna kontrrevolucija, ili ima više naziva za to, ali suština je u jednom anticivilizacijskom delovanju koje ruši one postignute elemente te narodne civilizacije koje je inkorporirala tekovine Oktobarske revolucije, tako da se sada suočavamo sa situacijom gde se produžava radni dan, gde se takozvanom politikom identiteta umanjuju postignuta prava vezana za ravnopravnost među polovima, gde se određenim elementima takođe političkog pritiska smanjuju ili ukidaju prava vezana za socijalno osiguranje, za zdravstveno osiguranje, za mogućnost pristupa školovanju i uopšte određenim socijalnim elementima koji su predstavljali životni ambijent. Dakle, smanjuju se, mnoge stvari se sve više privatizuju, smanjuje se ono što predstavlja opšte dobro i na taj način se zapravo menja nešto što je postignuto u određenom momentu kao tekovina Oktobarske revolucije na svetskom nivou i kao uspostavljena narodna civilizacija. Dakle, možemo da konstatujemo da je Oktobarska revolucija bila toliko veliki politički događaj da ta kontrarevolucionarna reakcija na nju još uvek traje, tako, 100 godina posle nje. I sigurno će trajati još nekoliko decenija, ali ono što se meni čini kao bitno da zaključimo da
tih nekoliko decenija treba iskoristiti da se organizuje otpor tom anticivilizacijskom talasu i da se u ostalom, ako mi pratimo na današnji dan Oktobarsku revoluciju kao značajan svetsko-istorijski događaj, da ne budemo fatalisti i da ne mislimo da su takve stvari zauvek propale i ostale samo istoričarima da popisuju, nego da možemo da gledamo to kao i neku vrstu svetionika i da, naravno, kao što su oni gledali u Parijsku komunu. Tako je, i da, kao što ni oni nisu ponavljali poteze Pariske komune, nego su prilagođavali svojim okolnostima, u nekom budućem trenutku mi, naši savremenici ili naši potomci, pokrenemo jedan novi proces koji će biti i svetski i revolucionarni i koji će dovesti do uspostavljanja humanijih društvenih odnosa, i to ne samo humanijih u odnosu na ono što je sada postignut nivo nakon ovog pada, već humanije i u odnosu na ono što je postignuto neposredno nakon Oktobarske revolucije. Ja mislim da je ovo sjajan trenutak da zaključimo ovaj deo našeg večerašnjeg okupljenja i naravno da otvorimo diskusiju. Izvolite. Sam Aco Janković iz Kragujevca, nema im iluzija da ću 2 minuta moći da promenim stavove, nažalost. Treba bi više očigledno. Svašta dosta sam večeras čuo. Čuli smo veliko delo u jednom trenutku, ću parafrazirati samo patrijarha sve Rusije Kirila koji je rekao velika i da samo ne sjeća. Za njega jeste, Za njega, da. Za njega. Nije smešno, nažalost je samo bilo ne sjeća. Postavlja se jedno pitanje. Ajde da krenemo od tog pokvarnog zapada. Zašto na zapadu historiografija, publicistika, nauka, novinari, svi Lenina ocenjuju u najmanju ruku neutralno ili ga glorifikuju kao veliku ličnost, istovremeno Stalina izravnjavaju i ravnaju sa Hitlerom? Ja ću vam dati odgovor ako želite, ali odgovor je odgovor je prost. Cilj je Rusija. Lenin je izvršio zadatak. Rašva nije uništio imperiju i izvršio je zadatak. Stalin je izuzetak, iznenađenje, jer je obnovio imperiju. Na drugoj trgovačkoj matrici, ali je obnovio imperiju i zato im ne treba. Po istoj matrici, njima Jelcin je odličan, toliko im je drag da se sa njim šale isprdaju, ali Putin ne valja. Ako tako razmišljate, ima još recimo. Čuo sam, na primjer, o tim oficirima koji su bili ubice, koji su svoje vojnike maltretirali, da je bilo glad i tako. U Petrogradu je bila racionalizacija hleba kao i u Nemačkoj, ali je više hleba bilo u Petrogradu i hrane nego u Nemačkoj. Postavlja se pitanje zašto onda u Nemačkoj nije bilo revolucija, a u Petrogradu jeste. Bilo je, samo što nije uspelo. Nije uspelo, ali pričam o Februaru. I drugo, Rusija nije bila trula imperija, koja je samo eto tako trebala jednom da se raspadne. Morali su spomenuti Stolipinove reforme koje su nažalost prekinute, njegovim ubistvom u Kijevu, i to traži isto neku analizu. Tako da, ja vam se zahvaljujem, ali mi se pristup problemu nije baš svidio. Hvala vam. Hvala vam na komentarima i pitanjima i temama koje ste pokrenuli. Da, mislim, da krenemo od kraja. Kad su u pitanju Stolipinove reforme, istoričari se zaista spore oko toga. Ima onih koji pretpostavljaju da bi one mogle da stabilizuju Rusiju, ali bojim se da se većina istoričara slaže da su te reforme došle prekasno kad je Rusija u pitanju, jer kriza u njoj nije
nije počela rusko-japanskim ratom i nije kulminirala u revoluciji iz 1905. već je to nešto što se ipak već decenijama razvijalo. Tako da, kada je u pitanju likvidacija samog Stolypina, pitanje je da li bi taj istorijski događaj mogao da utiče na promenu situacije u Rusiji. Ali da krenemo sad na početak vaše intervencije. Što se tiče istoričara na zapadu, naravno ima istoričara ovakvih i onakvih istoričara. I mislim da nije baš jedinstven stav ni među njima o tome kakva je uloga Lenjina. Ovo što ste vi rekli da većina njih njega ili glorifikuje ili ga tumači kao neutralnu ličnost, najblaže, pa nije to baš situacija. Dakle, ono što jeste na određen način glavna propagandistička struja severnoameričkih i zapadnoevropskih istoričara, oni, dakle ovih liberalno ili konzervativno orijentisanih, oni svakako demonizuju ličnost Lenjina kao i ostalih boljševičkih vođa. Tako da tu mislim da nema razlike i ono što predstavlja na određen način glavni tok takve propagandističke, znači pro-buržoaske propagandističke misli jeste da postoji jedan kontinuitet u misli i delu od Karla Marksa do Staljina i Mao. S druge strane, tome se i ne treba toliko ni protiviti. Zašto? Zato što ako te neprijatelji napadaju, to znači da radiš dobar posao. Prosto, naravno da postoji kontinuitet između Marksa, Lenjina, Staljina i tako dalje. Taj kontinuitet jeste kontinuitet revolucionarne misli i dela. A inače, ta dihotomija Lenin-Stalin, ona nije zapravo, ne znam koliko bi kod nas mogla da se nazove zapadnim delom, jer je kod nas to bila doktrina. Znate, Lenin se kod nas posmatrao kao, to je bilo posle 48. u ovom titoističkom periodu, Lenin je bio kao veliki vizionar, revolucionarni vođa i tako dalje, a Stalin je bio svo zlo ovog sveta. To je najviše kod nas i bilo, nije nam to došlo sa zapada, tako da... Ali dobro, hvala vam, svakako imamo li još diskusija? Zanimljivo, moram da smo dosta zatvorili krug, iskreno rečeno, mislio sam da ćemo malo, ali dobro, naravno, vidno da je bila priča dobra, mi smo rekli šta smo imali, izvolite. Ja sam mislio da se zatvorim broj ljudi. Mislio sam da će biti bar 200.000. Ne, mislio sam da će biti četvoro, nisam očekivao. Malo glasnije. Glasnije malo. Ustani. Ustanite, ljudi, ustanite. Nisam očekivao ovoliko veliki broj ljudi iz razloga koji se neće složiti. Znamo li su večerašnji govornici, a to je, mislim da je ideja oktobra mrtva, već dobrih 28 godina, odnosno od pada Berlinskog zida 1989. godine. Ima nekih velikih stvari, to je prvo, ja idem, potičem iz jedne, rekao bi se, revolucionarne porodice, ne znam, dedu su mi ubili 29. godine, mog oca je preuzeo stric koji je osnovao prvi predsjednik Radišta bi bio, ne znam, to su prvi predsjednik grada Beograda, mene čitav život zanimala revolucija, pokušao sam da se bavio njom svoju vremenu dok sam
studirao, školovao sam za kalifom ispod kalifom za nekog komesara koji bi trebao da preuzme socijalističko samoupravljanje i ostalo. Sve je to bilo za nas, mislim da je ideja oktobra u ovom trenutku, pre svega kao ideja ne revolucije, nego ideja etatizacije mrtva. Savremenost ide na sreću, ide potpuno drugim tokovima i neke druge revolucije, američke revolucije ili ove prethodne francuske revolucije su također donele neke civilizacijske tekovine koje su mnogo veće i šire od tekovina oktobarske revolucije, iako sama oktobarska revolucija po sebi imala pre svega osnovnu tekovinu, što već meni bilo spomenuo, ta tekovina je oslobođenje pola. Žena je dobila tek 1917. godine pravo glasa, što će biti 45. ovde kod nas, kasnije i ostalim zapadnim zemljama u Engleskoj se odvojesti. I u svakom slučaju mislim da ako se već gleda istoriju, treba je gledati ipak kao vrstu puča koja je plaćena tim stranim parama. U tom smislu, ne, zaista, kad prođeš okupiranu teritoriju Švajcarske, kad nosiš pun voz tih para, a profesionalni si revolucionar, prethodno si pljačkao banku da bi izdržavao taj pokret, ideš iz ilegalne tradicije koja je nedemokratska i to je osnovna suština bolševika, dakle, ilegala koja je nedemokratičnost, mnogo bolje rešenja 1917. godine, ali nepraktično rešenja nisu išli po agrarnoj reforme, ostavljaju eseri, koji su jedna izuzetna partija, nasledena na najkvalitetnije ljudske vrednosti onih narodnjaka iz 19. veka koji su mnogo toga. Druga je priča isto kao akcija, ne bih ja da apsolviram, ali mislim da danas je nama u ovoj trenutnoj situaciji nema tih civilizacijskih vrednosti koje bi mogli oktobarskoj revoluciji da priznamo. Mnogo inspirativnije su neke druge revolucije u 20. veku, pre svega španska revolucija i onda i koje isto ne bi bilo bez oktobra. Ne, baš mešanje, ima nekoliko faza oktobarske revolucije, pre svega neću da govorim o onom vremenu ratnog komunizma, onda neću da ne ulazim u istorijske, poznajemo manje više, pogotovo vidim da su delovi starih, poznajemo one delove kad se beli, crveni, zbog čega, šta, zbog čega revolucionarni teror. U svakom slučaju nije oktobarska revolucija sam po sebi 25. oktobra, odnosno 7. novembra, imala se ukupno 9 ljudi je tog dana poginulo. Mislim da je među njima bilo 5 bolševika, dakle, ovi napadači su imali, a i 4 neka stražara tamo kad su ovi Bulgari iz prošle napali Zrinski dvorac, koji nije bilo razloga napade i osvojili električnu centralu, vodovod i ostalo, što je manje više jedan državni put, čega je bio, oni su to pokušali i jula 1917. posle tih demonstracija, uspeli su i velike demonstracije, uspeli su da ih spreče ovi eseri, tad nisu, tad je krenuo i onda je počela neka vrsta osmeke koja je bila uslov nečeg drugog, pogotovo onoga svega što se dešavalo sa pojavom posle neta, a posle agrarne reforme su došli kolektivizacije, uništanja, strašno. Onda je došla, Lenin je pod socijalizmom smatrao elektrifikaciju, industrializaciju, to je za njega bio socijalizam, na kraju se poslao da je zemlja gladova. Morali su se, Trotski morao da se, pogotovo i Stalin kasnije, su morali da se bore sa kulacima, da su gladovi, gradovi su bili gladni, seljaci nisu trebali da daju. Bili ustanci, naravni. Naravni ustanci, pa ne, meni je bila sve ovo... I revolucija čeka, nije večerne zabave. Ne, to je posle, to je bilo 10 godina kasnije. Ona je tak imala i neku demokratsku suštinu,
do 1928. godine dok ispartiralo. Mislim, bilo je nekih, ta vlast Sovjeta, ja nikad nisam veruo u tu proletariati, dalje mislim to Nikolić ovdje i to ispravi, on je autentični penzioner koji ne kaže toga proletarijatu, ali kojem vladno se... Šta sam autentični? Dobro, ali ajde da završi samo to. Hoću da kažem, da, evo, 2 dana kako mi je mene poslao ovdje, 2 dana razmišljam, meni je danas neispretno uopšte na pomisao revolucije na način na koji je izvršena oktobarska revolucija, osim onih nada, lepih stvari, lepih želja koje ona Pa se zato 2 dana razmišlja o tome? Ne, zato što mislim da je strašno zbog situacije u kojoj živimo. Recimo imamo situaciju u parlamentu za koji je Lenin rekao da je buržovska brbljonica, što možemo da vidimo na kraju. U buržovskoj brbljovici imate 2 lidera, 2 opozicione stranke, koji nijedne nije levica, nemate uopšte levicu u parlamentu. Ali, dakle, nemate socijalnu pravdu, a čak i oktobarska revolucija nije donela socijalnu pravdu, a možda prvi koji je nju definitivno zakupao bio je sam Stalin, onog trenutka kad je 1941. godine vratio crkvu, vratio Rusiju, vratio sve ostalo, napravio bukvalno puč, carski puč i on postao bačuška i dobio rat sa tim, preneo revoluciju u neke druge zemlje. Danas je možda ona inspirativna u nekim krajima Latinske Amerike na način na koji se ona držala, gde su deindustrijska društva. A Latinske Amerike, koliko vidimo u toj Latinskoj Americi, ipak znači, danas su, ne znam da li znate, napravljena je neka pravosudna crkva Latinske Amerike i ovi KGB-ovci sad rade preko pravosudnih crkva Latinske Amerike i pokušavaju ne poklon. Uzmi da sve to nešto, ali sve to ne bilo. Čak i mislim, osnovni problem, što bi rekao jedan Rudolf Rocker, osnovni problem socializma koji treba da bude civilizacijska tokovina, a koji nažalost nije bio nigde osim u nekim krajevima, je ili će on da bude slobodniji ili da neće biti. A sve do onog trenutka, dok ja sam zadevljen uspjesima socijaldemokratije, koja je transformisala ono odvratno englesko društvo iz 19. veka da su radila bez 8 sati, mislim, sa strašom, sa decom ispod godina, što je sve zasluga ne od toga, nego zasluga drugi internacionali i socijaldemokratije. Znači, danas u Srbiji, kad su u parlamentu, se rad nešto da to da završim, kad su utrčeni, kad su izbačeni iz parlamentarne borbe neki koji su jedina opoziciji, da to je Boško Bradić, koji je čovjek takav kakav je desničar, mislim, ono, glave su za neke... Dobro, hvala, Saviću. Hvala. Mislim, ja... Evo, dakle, naravno, čuli smo mišljenje i hvala na tome, ali da se vratimo na suštinu pitanja, dakle, primete, Đorđe, kao što vidiš, procena o tome da li je oktobarska revolucija inspirativna ili nije, ti nisu baš sjajne, kao što si na početku i sam konstatovao. Ali, da li možemo oktobarsku revoluciju da svedemo na etatizam i Berlinski zid? To je zapravo pitanje. To je teza na kojoj se gradi dalja priča o porazu oktobra, o porazu socijalizma i tih odvratnih autokratskih tendencija i tako dalje. A naravno da ne, jer istorijske tendencije su mnogo šire i mnogo slojevitije i uvek se treba truditi da se nađe razlikovanje između nečega što je politička parola i nečega što je šira idejno-politička i društvena tendencija. I meni se ovde čini da bez obzira na to koliko su i američka i francuska revolucija iz 18. veka zaista bitni događaji i politički dalekosežni, zato što oblikuju određene političke sisteme do danas,
Ipak treba imati na umu da ovaj period koji ja nekim radnim terminom pokušavam da definišem kao narodnu civilizaciju, da njega karakterišu ipak bitno izmenjene ideje i to baš izmenjene tekovinama Oktobarske revolucije. Jer ako posmatramo recimo jedan temeljni dokument, međunarodni dokument iz 1948. godine, to je Opšta deklaracija o ljudskim pravima. Sadržaj tog dokumenta, kada ga danas poredimo, odnosno kada ga poredimo i tada, mnogo je bliži sadržaju Sovjetskog ustava iz 1936. godine nego Američkog ustava iz 1770. Zapravo, Američkog ustava koji je sad na snazi. Tako da, to su ne... Mislim, kao slobodan ima pravo da spremi svoje sredstvo. Dakle, ali... Piše i u povelju Ujedinjenih. Piše, ali pišu još neke druge stvari. Dakle, ako prođemo kroz članove, vidjet ćemo da po sadržaju... Demokratizacija je došla za zapravo. Pa ne, znači nekada, kad je u pitanju jednakost polova, to je nešto što... Kao što je i Đorđe konstatovao. To je nešto što se... Obrazovanje ne je sve istorija, ali ideologizacija čitavog društva je strašna stvar. Onda žrtve interiorizacije koje žrtve interiorizacije koje se zovu, što bi rekao, bilans sovjetskog termina. Oni milioni nestalih, mrtvih, koji su po Sibirima, po Ljubljankama i po ostalim stvarima, koji su vođena nužnost istoriju koja ih je prebacila u mrtva. To je strašno. Ali, time zanemarujemo širi aspekt da je, kolike su zapravo žrtve liberalizma. Mislim, o tome se i da... A mi nismo još u stanju ni da počnemo. Ne, o tome... Koliki su zaista žrtve liberalizma? Da li znate nekog... Možete da nabrojite, recimo, 5 disidenata u Sjedinjenim Američkim državama? Više od 5, naravno. Hoćete da krenemo... Ako si postavio pitanje, dozvoli da se odgovori. Hoćemo da krenemo od američkih domorodaca ili od crnih pantera ili od radničkih aktivista ili od cifražetkinja, mislim, to jesu disidenti u jednom liberalnom društvu, a onda kasnije... To je kritizacija jedne druge, Dakle, vi ste zaboravili još jednu stvar, recimo stvar koja je direktno uticala na raspad Jugoslavije. To je Leninova federalizacija, odnosno država, carska država. To znači, ona je federalizacija te države i stvaranje pravo svakog naroda na samoupravljanje, što isto Woodrow Wilson sa onom varijantom 1917. Ali svaki narod i treba da ima pravo na samoupravljanje. Najveća žrtva liberala je Rusija. Rusiju su sa raniju i februaru liberali... To pričate Đorđu, Mi ne sumnjamo u žrtve liberala. Rusija kao carevna imperija koja je treći Rim, koja na stubu Vizantije, koja je ono što je Bog spustio među ljude, trebala da bude i bila, su uništili liberali u februaru, a komunisti dok su uvijeli u tobe. Da, ali zašto su onda carevi ukinuli patrijaršiju? Carevi su ukinuli patrijaršiju u Rusiji. Dakle, nije... Tek patrijaršija je uspostavljena tek nakon dolaska bolševika na vlast. Ponovo je vraćena patrijaršija u Rusiji. Ne daj Bože nikome da vraćaju tako patrijaršiju. Dobro. Tom. Evo, moram da kažem da nije dobro da pričati za nekoga da niste to isto, stvarno, evo ja bih mogo da, mislim, dosta je Đorđe pričao. Izvini, Tomo, samo jednu stvar, to se u sadašnjem internet rečniku naziva trolovanje.
Ja stvarno sad, da imam malo više vremena, zamolio bi Đorđe da kaže šta je to ti čisto, da znam da li sam ja... Pa to je i trebalo da se desi, ali sam mu sprečio. Da se prepoznam. Suština, kraj ovog razgovora bi trebalo u suštini da bude pogled na sadašnje stanje i kod nas u društvu i u svetu i da vidimo otprilike da li možemo da iskoristimo nešto iz tog iskustva koje je oktobarska revolucija daje. Ako mi znamo da 65 pojedinaca drži pola svetskog bogatstva, da ostalih 10.000 drži još 35%, a ovo nama šta ostane, to je dovoljna slika da se zna u kakvom svetu živi. Prema tome, pravo je pitanje koliko može to iskustvo da se oktobarske revolucije i to teoretsko znanje da se iskoristi u ovom trenutku. Oktobarske ili petooktobarske? Može petooktobarske, da govorimo sad o oktobarske. Ja verujem da ovde su mladi ljudi da nisu čitali nisu čitali njegove teoretske radove i ne prejudiciramo, verovatno ima neko koji jeste. Možda jeste, evo ti si čitao. Ne, ja mislim mlad. Mi nismo među mladima, evo, evo naš će u mladu publiku. Evo Boga sam je čitao. I da vam ja nešto kažem, veliko je to znanje i može zaista da posluži, na primjer, ukoliko bi hteli mi da menjamo društvene odnose, a koji su zaista nepovoljni za većinu stanovnika. O radnicima da ne pričamo, da ne govorimo o tome da su svi izvori života nalaze se u privatnim rukama, da ne govorimo kako su ti privatni